Šta vam dolazi u ljubavi, a vi to ne vidite? Krećemo u tumačenje, šta je to sledeće, što će se dešavati u vašem ljubavnom životu, a što možda ne možete u ovom trenutku ni da pretpostavite. Hajde, dragi moji, mislite na vaš ljubavni život, na vašu situaciju. Krećemo u tumačenje, zapratite kanal, pomozite da se razvije u ovi pravi kanali i da potisnemo lažne. Samo kanali sa preko 20.000 pratioca na YouTube i na TikToku su originalni, a ostalo sve otpišite. Ko vam piše poruke, javlja se, nudi usluge, sve su to lažnjaci, ne nasedajte. Ja se nikome ne javljam, a ukoliko želite lične konsultacije, da se obrađuje konkretno vaša situacija, javite se na exalted.venus86@gmail.com i to bi bilo sve. Krećemo, šta to ide ka vama u ljubavi, a vi to ne vidite. Opa, nešto novo, imamo Merkur, druga kuća, znak ovna, imate dve nove osobe, najverovatnije poznastvo preko posla, ali aktivirana druga kuća, plaćanje novca i ličnih vrednosti. A ovo vam govori o nečemu novom. Merkur govori o dvoje, imamo i dvojku, ali multiplicira se, dakle može da bude i više, ali vi izgleda da ste trenutno u fazi upoznavanja novih ljudi ili imate neke dve aktualne osobe. Da vidimo. Pitanje je nešto sasvim novo što vam dolazi, ali to još uvijek ne vidite i niste toga svesni. Polje posla aktivirano, moguće da vi počinjete neke poslovne projekte nove i usput upoznajete nove ljude. Merkur govori o mlađim osobama, o novim komunikacijama, Merkur u ovnu, pokretanje novih komunikacija, pregovora, dogovora što se tiče posla. Ajde da vidimo, ovdje ispunjenje želja, imamo vas koji ste u svom elementu. Što vam dolazi? Nešto što ne vidite. Ajde da vidimo. Ok. Moguće da čekate da vas nešto blokira iz prošlosti, da već dugo čekate da se pokrene neka situacija iz prošlosti, nešto što je zablokirano, a vi ste sami svesni da to nije to, zato što krene stani, ne ide kako treba. Moguće je ta osoba nekako iznenada vama javila, vratila, ali to je neko kome vi ne možete verovati. To je 7 mačeva, osoba koja je hladna, osoba koju se ne može verovati, ali se iznenada opet pojavila u vašem životu i vi sad čekate tu osobu, a vama se pojavljuje neko koji je ispunjenje vaših želja, uporedo i vi to ne vidite. Opa, kako divne karte! Situacija je jasna. Imate osobu koja vam je aktuelna, koja je nestabilna, koju se ne može verovati, koja se možda iznenada ponovo javila, ponovo pokrenula ka vama, ali osoba koja je, da kažem, već duže u vašem životu, međutim, ona vas samo blokira da krenete dalje. Vi ste možda čak i, pošto ste izašli kao kraljica štapova, i povratili vaše samopouzdanje i ovo vas je šokiralo što se ta osoba pojavila, međutim ovdje vi imate sreću, imate sreću, imate još nekoga sa kim ćete ući u jednu lepu stabilnu vezu. Ovdje imamo 2, kupujemo 6, kupujemo 4 štapa, ovo govori o stabilnosti, o prepoznavanju duša, o tome da imate kartu sreće, imate dobru sreću, vama predstoji jaka emotivna veza nakon perioda, vidite, sreća, tuga, imate ljubav, želja, ljubav, sreća, tuga, tužni ste iz pogrešnog razloga, tužni ste zbog toga što ste mnogo toga uložili. Ovdje imamo 7 noći, kaže vreme koje je uloženo u pogrešnu osobu, pogrešan izbor. Mnogo ste emocije po tu uzaludno potrošili, mislili ste da je to ljubav, međutim sada vama tek dolazi vaša ljubav i to je jako brzo. Ovdje imamo Merkura, on je brz, imamo ovna, to je nešto što se već pokrenuli, se jako brzo pokreće, najduže do 2 mjeseca, ali pitanje je 2 dana, 2 nedelje, najduže do 2 mjeseca, ili većina već imaju ove osobe u životu. Wealthy man, da, imamo starijeg muškarca,
mlađeg i starijeg muškarca, jedan koji ili se izgradio bukvalno iz bede, se pretvorio ovog kao imućnog čoveka, ili imamo jednog koji je slab sa finansijama i jedan koji je jači, što imamo wealthy man, imamo poverty, imamo bogat, imamo siromašan, ali ja mislim da je ovo osoba koja je stekla iskustvo iz toga što je bila i dole, bila i na dnu, bila je i na vrhu, i ovo je neko ko će vas razmaziti, ali ste izašli kao privilegovana dama, lažna osoba, imali ste svu nadu u lažnu osobu, međutim sad tek dolazi vaša prava osoba. Eto, kako zanimljivo čitanje, šta dolazi, a vi to ne vidite, vi ne vidite da vam dolazi ljubav dolazi, seća, ljubav nakon tuge. Jaka emotivna veza, ovde može da bude bukvalno prepoznavanje duše sa 2 kupa, to su obostrane emocije, sa 6 kupova to su ona nežna, topla osjećanja, imamo 9 kupova koji govore o ispunjenju želja, fearless love, real feelings, pravo osjećanja, ljubav koja ne poznaje granice, hrabrost, i imamo konekcija, telepatska konekcija, vaša komunikacija ide iznad reči. Imamo materijalno, fokus na materijalne stvari, moguće da ta osoba u kojoj ste polagali veliku nadu imala fokus samo na materijalne stvari. Da vidimo. Ovdje imamo prava osjećanja, ono što se potvrđuje, dosta ste propatili, ali evo dolazi sunce. Da. Vi ste zaslužili da budete srećni, ovdje imamo srp koji kaže vi ćete ovdje ubrati ono što ste posejali, jel te? Zaslužili ste vi da budete srećni, sunce, karta sreće, zdravlje, vitalnosti, ovdje imamo kartu tuge, patnje, duboke tuge, period koji je iza vas. Zato vi to ne vidite, vi ne vidite da vam sreća dolazi, ali iz nekog drugog izvora, neočekivanog, kako da kažem. Ne tamo gde gledate, već iz nekog neočekivanog, novog izvora. Još jedna poručica. Opa, kako je izletelo. Kaže, ostavio sam te pre nego što ti mogao da ostaviš mene. Tačno znam šta sam radio, ovdje se ja mačeva govore o tome, o manipulaciji, i ne znaš kako je bilo teško da te ostavim. Dakle, ovdje vas je neko ostavio, međutim, ova osoba je znala da vas ne zaslužuje i to je učinila kako bi vas predupredila, onako odbrambeno. Zašto da ona bude ta koja će patiti, neka to budete vi. Međutim, sve to što je bilo je, vama predstoji ovdje nova ljubav, sreća, uspeh, i to je ono što vi ne vidite. Ovo je jedno kompletno čitanje od početka do kraja, koje je prosto pričalo svoju priču, a ta priča je priča o uspehu, pobedi, ispunjenju želja nakon velike borbe i duboke tuge koja je trajala već neko vreme. Ovo je priča vrlo konkretna. Ja se nadam da ćete se javiti u komentarima vi na koje se ovo odnosilo, a za lične konsultacije, ako želite da baš, koliko je rezonovalo sa vama i želite da baš vašu pojedinačnu situaciju obrađujemo, javite se na exalted.venus86@gmail.com. I to bi bilo to. Ukoliko gledate na TikToku, pogledajte da li TikTok ima 20.000 pratioca i onda možete se javiti i u privatnoj poruci. Na taj jedan jedini pravi profil ima 50 lažnih, tako da čuvajte se. Eto, i inače stalno mi pišu neko vraćanje partnera, vražbine, ne bavim se time, molim vas, nemojte ni vi. Otpišite te stvari iz glave. To su prevara i sama ideja je jako loša. Svi trebaju da budu sa onim koji žele, sa svojom slobodnom voljom. Eto, dragi moji, ljubim vas, pozdravljam vas, želim vam sve najlepše.